Mau te whasisilatu to e amatalia nei te onumanga al fono au whai tula fono. Te tonu maua se whasinga malosi pa i ol palemene, wha malolon sa i vi ia le tualan fua ili nei ASO. E whatati ese te onumanga al fono au whai tula fono mo le malolongo le uli, lo sao no wha mamlama le fionga le minstaun tanga luengo pisnisi ala manuia maleipa, i le tula fono tau whaofi o teu ngal tula fono tupe teu wha whainga luenga ina, mai fafo lua fe lua sfun mo le ono. Ia o le avanone tu natu lau fionga ni minsta mo le whao wino lau saunanga. Tunga fōf te lai. Ia, se i tu malia whenua alfi na ngalo minsta, se tu atu rangunua te itai malo? Le i tu le avanoa e awa wali saunanga le fionga le minsta e whani avanoa e mo le 12 tai tele. Lau fionga ele vai lau tusi le fono, ai mai se foli tau tengo le nei ASO, whamalo le tau tua palemene. Ai o manatu lau fionga ele fonga whetalai. Ia, ele whaina tu ua lava se mea whaafatu uru le mawhau. Ai tau tele i malolo. Sāna whanofo lava ma toi mawhau ma toi tō manatu i lau saunaonga lea na e sauno i ai. E ala i whaalinga ia na toi whai muri mai le teitai o le itua ngai. E winga le whaso longo le tātou ngā luenga. Ana le nganga lava le mamuri atu le whaafitai, ono lo tu ava noa pea. E ui lava ina toi whaaili se fina ngalo ma losi, ma se fina ngalo e a ngai mai e teia i le tali le malo. Ala tātou o ia le tali o lo saa. Fai lau fai ungai, ave pele ava noa mo sui mamalu. Ona e tali tonu, ele i whiri ina le te aidea o le i tua ngai o, sui o i tu malo. Aftai e tuel tūlanga lea. O waia fo i winga le mi ngao. Ona o tatou tūlafono, o mana e au lape. A e se tangata e tū lai e se malefono au whairfono. E tauna longo le whailau tusi se whanoi alo ia. A le mai tau nei. Tu lai i whae lunga le sui o whaleta musu umai wha tu lau lava i la tauto e longo te li tuanga i o ese malmota. E nā lua lena o i e whafo. E lau mai tau temi nei sa whape a tonu e fo i mai wa suinga maria le mesa unofo ma. A le mai tau atu nei o whainga la ia. Painga nei lau o whionga le whangta lai pui ai. Tu manga o tātou whono. Langa ele tauna moto tongi o tangata whapea. Oia la ola e whailo lato wiwi malo lato mawha. Whau e whawheta tau le whaunga ngasei. Ia e whapena atu se tala. Au le valeo moli atu le whawhtai lai tu mo e lava o lango pa pale pea. Ma ono sai. Langa o tātou whai valo whiri manei. E peo na whai atu. Se olo whaanga na olo whaanga nei. Ai wana i taia whaalima o mātau, ni mea ne lela tātou o ai ai. Ia, la kukua ngea la o la ua ngi pulo le moka. A le na whanofo. O i whaalongo iai, o la ua whionga le whangoftela. Ia le no vesili atu nei whalau tusi le whango. Ele se whanoi. Ia nai nalto o whaamal whautautanga i la ua whionga taitai o le mota. Whaifo e au lape o nei mea watu o whau tele, le mea nei le mawhau whau. E meser faso e sa inisi o teimi fai e mato lau. Ia o loa ngai mai pele ma fau lea. O nano manatu lau whionga le whangatalai. Tauna wha leo langa le mai tau lau ia le atunu. Mai se fau mai tau lau o sa almuri anga. Ia manuel tato fono. Alo whaftai, ai lei tua le awa noa lau whionga le minstao. O tano o pisnisi ala manuia malipa. Ia e tā ua fo i le vaenga o e sau noanga le whionga le li parimia. E ei fo i vaenga o leo te iloa e leo whatino ina e sui mamalu o le tātou palemene ui o lea. E le moa, e mole no fo le, no fo tuel sui o ainga le tai. Mai tau ina le tele o tātou fontanga. Langa lai tono o tātou tū la fontu. Maua e tā ua le vaenga o e sao noanga le whionga le te o le malu. Te leo sui pēr tūtū la iane. Pia no fai atu. E le moa o le sui o ainga le tai. A le tau singa no fo le nei. Ia ma whainga malo wha temo kalasi. Mole anga i luma. Ua fōu fōi lau waile nei vai teimi ai peo no whētu. Ia ele e ango tuli i helo ma fau fau.
wan me o le file mo le mota nei mal tau si o fia te ala nisi suina na tu la ia nea mai loa anga I fafu a o lo iai anga e masani ai e te fai loa mai ia te au loa mana iono fo a o e tu la te lo fai tu la I fo mai ia te au le o au se tu lo wana ngana le au se tua a o anga ia fa palemene se o fo ina e toi anga I mai me fio mai te nofo e nofo ia lo nofo yo anga ia fa palemene la fo tonu tatu la fontu ma ui o lea le ala vai matai tu ona fo tu langa ia le fa pe o alo il titilo a ni ona fo a o la ule te talo ia te uto a watu te foi a mo wa lo foi puli o le nofo le tu nu o le nofo le al malo le nofo sa mo a ui o lea ana o se toi fa manatu le nofo langa atatu vai lo fa tangata tu lo wai lo wata mali anga o oe ayo tatu to manatu langa le fo no fo le to te afifio o no fo o tu malo ele o le sovereignty na al palemene mal tau singa al palemene o me ui o lea ia le o sa no le fio ngal te tai o le malo o le tulanga fo na ia e tele nisi vaenga o manatu ia ia u mo le anga I luma tatu fontanga o la ia ni suinga mo le anga I luma ia I fo le manatu ia te au tele taimi tau te felau toa ia I manga I man no fo I le whapupu o tau saunuanga. Mo le anga I luma. La whalta to wati. La whalta to wati taimi ei tau saunuanga. O no tau sila fia le leilea. O anga na wha palemene temo kalasi pe o na eisi palemene na mato wasi asi ai. Ia se toi wha manatu o no foa, lea o saunua te itai o malo. Lea se si fono sili atu fono usu nea sa moa. Na se wha manatu, pe ano whai atu taimi, telo taimi, le uru to ina to whai au tau. Lo tapu ai mai o toi tu malo o to o lupe na fa ia mai le fui a tato wanga I mai le tu lo ngana ai fa tama se ia na so atu fa pena tati atu ia o to fa ia o se fa tuanga le no fo pe fo no wa sa no ia tai no malo o ma wai fo I mani fa manatu ali no fo ni vai ngole ori la tu atu la no lo fio ngal mi sta o tu la fono fa wa la sa no ya taro fiongale o tarai mo lava noa na tpoi uma tui fauma sau ya lo foile tari nga sua pa ya palemene e tula le aso pa popo raftaire pe palemia o fiong long tarai man pa le tusi man pa ya lo fisor fono ya mo le asinga malosi e tula le aso por fai sufa por fai pule tula fono au tu mo soli nga tula fondo mo fa salanga mo fa po poina fa ipu fa a ile mai ai o fa ipu su fa o tula fondo o tu ya ai le mafai ona fa sala ai o so yo komiti fa tonu fa pela to e ona ina sea pe fai e fa maundia se soli nga tula fondo as a company fa ipu su mariba tula fondo o tu o le mata tuina pole monitoring o bisilisi mai fafo o lesi talaina matuina atu ai tu si famaunia o nisi o teu ngo le fo yupu e o fiaile mafai le mtanga wenga na mata tuina ilalo o malo sianga fo yupu suiva tangata o loma sarumbia e lo fisili o lo fatinoina bisilisi e o loma tu si famaunia po nga yoinga o lo soli ai tu la fono o tu o se foi teu nga o na fai na tora sanga I sos famasino famsinonga fai tu malo ma le famsinonga sidi ya Samoa mo se polo ainga search warrant e fatino ai sai dinga o famba bonga mana mbia I lalo foi suiva o tu la fono o tu foi bulos fulu ma foi bulo tasi o le tu la fono tau fa ofi fa poai ia inga fou e ma fai an tanga ruenga no fa nga ma fa soa fa mtalanga ma pa anga mai fafo fa pena foi le va tanga ruenga ma le pulenga tupe fa va malo sa mo ma isi official malo mo fa mo ruenga le tu la fono ta fa ofi na o fenga fo mtalai ma le malo palemene o fa tele ia fa tele na tu la fono tu o teu wina ile le tu la fono ta faofi tu la tu mbata nei mo le ilo loina ma fa maudinga ma fa tele fa tai
Whamalo whaftai lo fionga ni minsta, ala manuia maleipa mo le saunoanga whamala mlama sanga whamanino i tū tāua, mai tūa ngā ese o tula fono tau whaofi. E manatu, ia ua maua foi se maninonga o le pai o le palemene e mai se ai foi, sa usi il whafonga suinga malu, i le folasanga manino a le ofisilo pūlenga mtanga ruenga o pisinisi ala manuia maleipa, i le asonga fua o le tato pre-sittings. Alo sa no le fionga de minsta ia o le avano ne la ala fo atu mota moni sui e fia sa no e tu sortatu tu la fono tau faofi malo wangang faalo no fionga fo fitarai ia o le wa ma wa tu la foringa tamua mai le to o fasale le anga numero todo ia sa no wa avano mota Ole vi inga mar whaftai le tua. Tato uria mai fo nei asolona. Tolu le tato fontanga. Mo le tu whamalo mar whaftai il lawa pale mare on sa yon lau fionga. Il fong fitalai. Fato to inga ruenga le tato mauta. Ia. Sa tau tua fo yan le la whamore fo le whamarulu mare. I lau fionga te tai al malo, pera wisa mai tau mai. Ia, o le anga lawa i o mātou sui e lango wanga luenga le tatu malo. Nga luenga lau fionga le konfetalai, watu se mātou sao. E watu la fono iai. E o tere ropo a mea sa musumusu e lauri i o mai eri musumusu. A sa o siri atu iai, e wapea o la e la fono i o iai. Ia mātou ia, le ai e wapena. A tonu fo e tulanga le sa wapea mai mate mai te tula fono le ai. Whaftai lo fionga. Ui la fo e se le fonga sa whai or pre-sittings. Tai ore na mai ale wanoa e watu e matu manatu. A to wai fo e manatu sa watu e mo se fo nei tu malo. E lango e mele le ai le tula fono. Ia tonu whaari te eisi vaenga le o fautuanga sa watu. E pio vaenga na ona. Whamau i fo ai. Ele i o mai nei tu malo va pe mai am toate te atu le ai o fotoanga tu natu. Ha malu lua tuai lo fiunga le para mia para ko mai tau mai le ai. A stai foi la va pare lo fiunga fu terai man tat moto. E se fai tu swam taranga pupu ile tu la fono e pe tu mai fa tai lo fiunga le minsta. Sa ta sil nei tu la fono pe fo na tatu tano ai. E tatu seminasa fai tau a tele. Mai ainga le fo ia ma tu la fono le o mai atu nei ele. Tatu faltu pe tu ton. E tu langa le o le tu la fono e anga e atu a wale manuia o a tatu tangata. Ia ai mai se fo tu langa le o le fatino ina o tatu pisinisi. Ala manuia o tatu tangata. Sa loe ila o foi tau atu tu la fono malona atu anga whawhitai. Whawhitai o leo ofi mai tu la fono lea. E pauare mea sa te patau la i eiro ne sui. O vaenga i o tano me tu la fono i le lisi wha leo. Ma le lisi wha tapula. O pisi nisi. E me whai ona whatino ina e tatu tangata. Whaftai o loo tatala lewa noa e ofi mai ai tangata mai whafo. E whaatino la tau pisinisi tono le atinu. Pe whansa no manino le fionga pare mia le ai e mana o mia tātou investors. E o mai te tonu. Hapena ana whaatino la tau atinai. Mo mua e atinai e tātou malolona lua mo e ngaru e ngā tangata. Nei o tātou tangata. E atonu fo e whaititi aire e tūlanga rea o le awatuina o tātou tangata e whawhainga luenga i atunu mamau. Sa e ringa o manuia ainga. So ia ulalu nei sui te langolango inga tele tūlanga rea i le ofi mai o pisinisi tele. Pisinisi la popoa pi o na tano mai le malo. A o le mta upu lea i lisi wha leo leo. E leo se mta upu fōu lau whionga i le. O whitalai. O wa tere tau sanga o langa mai ere. E lau fai pisinisi vaenga lea. O lai mele mai tau te mine.
E mo ro tatia ila lo le lisi fa le mo tatu tangata. A me moni la. Ia o tele na le usta ia tulanga le. Ai sa. Telo avai nei le lisi na ia lo ia vai nga yono. O lo ia vai nga yono. O pisi ni se fai ai tatu tangata. Wele to mai fai ai. Ya tele termina le mai tabla o fionga funfutalai. Ia o tele en fatino e tangata mai fafo. O tele ta ua foi sei tu ai nga po ai tu nga tangata langa nei. E le whapea nei o na o maane ale le mamalu o le atu. Le atu no mai sainga. Le na o sainga. E ai fo isi tangata o lo fatino pisnisi ia. So e whapea na se tala no atu o lo fatino tangata mai fafo. A o le tatia tatu tu la fono. Rona winga la ua ititia ai le ava no ai fatino yo tatu tangata tatu pisnisi. Ma mawai tatu tino e tupe. Tatala pe le ava no ai o ai fai pisnisi la po manufacturing. Ma tulanga whapena ma wai ngalwenga. A o vaenga ia la haitia. Whaftai le fionga le minsta. Leo mai tau watu. O maana ia tele whatulanga na mara tula fono nei. Maana ia tele pui ai pisnisi ia e whaatino ai o tatu tangata. Mole manuia o latou. O lani mele tupu temine. E lai sene le pisnisi lai titi lalo le ingol tangata Samoa. Ai la tu e se tangata le tu mai ai. O la ua whatau taia mai e tangata mai fafo. Ia ane isi mea le angai i lau mai tau. Ia o le au whainga ruenga. E te latu ia o tumu fo tangata mai fafo. Ia awa le jai ia emesa ia tulanga i whaloloa. Retail, wholesale, tulanga whapena. Ia pe o ati nae ai whawhetai o lewa sautu la fono nei. O te langalongoina fo tulanga lea. O lea le ave ese mai e le lisi lea mai lalo le tula fono au tu. O lea la mai lalo i tula fono ia regulations. Ma toe ilo every 2 years. Te ilua tau sanga mai le ilo. Pau fo ia leo whaafonga mai fo ia au whai pisnisi mai la tau. Le malo le tatu atunu. Ia o lea eva noa mea siri o lea la whaanga solo tanu anga tula fono ne. Wala uia mai tau. E le ngata i le ono lea. Ai ta tau na tere nisi pisnisi o lo whaatino e tau tangata. E ta tau na wha ofi mai tono lisi lea. Ia ta ofi e ia pisnisi ia whai e tatou. Tau na siri atu. E le ngata le ono lea. E mea nai tā wai fo ili whaatanoa au whai pisnisi ia male malo le atunu. Ia mai mai tonu ia pisnisi ia langa ale tā whia temin nei. Ia o ta te manu ia wanoa e whai pisnisi tātu tangata. E ai le whamatalanga le sa whai le aso le wale olo ia le tātu vaenga le ofi mai ai au whai pisnisi lalo si tseni. Ole te talo ila o whiunga le minsta, wa lele i sautu la fono na ole citizenship, e molo le sene whai pisnisi ai. A sau wale le tangata whai pisnisi investor, e investi tono pisnisi la poa. Make sure e whaawawa i na. Wale isi tangata e sau e amata mai mea la poa. Ai mo lo citizen, i oso mai loa nga wa ai lalo le, ole reserve list leo lo wha leo. Mole anga i luma wale ai le iatu ele o ti ai tatu tu la fono i vanga ia. Wale na manino sa unuanga fo i whanau longo atu i la forsanga. O vaenga umai a loo anga i ai fufuanga tatu malo. E whaftai tele ai le tulanga wo iai le vanga lea. O le sa mau wale sa unuanga le minsta tupe mau. Pe ono se lau mo tupu pisinisi ia e wanga va ai le Tims. Atai wa lea wa umar fola sia le tatu pakeki. Olo ia le surplus, wa le tupe toe mana o mia, se lau sumar wha miliona. O le au ngafo i leo le telo pisnisi ofi mai Samoa. A o le fola sanga foi olo iai, a le whiunga le minsta. E mo i toa tele la tu e anga wa aile, i le vaenga leo le Tims. E toa laiti la tu olo restala. Ia o te tau sanga i leo whiunga le minsta. O a uma pisnisi fou ia le aufi mai lau tu la fono lea. If they are supposed to be teams, anga vai lalo tatu vanga ia. Pe la na anga ia le ngalwenga malo. Make sure ia fa pena na haula tu la fonga. Le stala lalo tatu teams.
Whaftai o lea lango furi vanga lea o lea awareness. Io lea walo ia vanga tula fono e whaala wi loa ai. Io sui fuftalai se ava noa wha mole. Ia. Ma lere sui o lo sau no lo fau la ver ministao tupe maua tu atu leva no lo fionga E ministao. wha malo sui mamalu. E le se nganga e whala vlave le saunanga matango fi e le sui mamalu. Pa ua lea tasi al mea misi me team. I nei manino ai. O le teams. E ono se lau ono se fulu lai le stalai. Anal se lau fa se fulu montu. O lo comply. O mea lana tau ai manino lei. Dan se lau fa se fulu lai comply rowing. O le si fa se lau montu. O la tau su e pula mo le comply ma fua mai. O invoices ma whainga lako accreditation lato system. Ilo comply ma le tula fono. Whaftai mo la mroa whaftai. Ma lo whaftai. Ia tu atu leva no e wha wau sau nanga. Wha sale langa tolu. Ia whaftai tele o whiunga le mista. Mamna marvaanga le sao leia. O le winga lao le manatu nei tu malo. E se lau mo tupu nai le stala. Ai ono se lau e tau na whaila tu teams. O no winga ia o le taro na. Fe pe fa pe le stala umar vanga le o fiona fo stalai. Lo nga le a tota sanga e molta tu se la su family ona le tu tulia wa fa atolta tu bat. Fa stai fo malo le wa ta tu bat. Tasi biliona ma le lua ta 1.2 1.1 le wa el temi nei. La fiona le il fon fetalai ia ole tu laro na le tu malo tu puwa after tele mo le noa mo tu na mai a so tuanga na mo le tu fa malo lo fiona le mista mo tu la fono pa wala mea tato vai tato lisia ia make sure ia fa pena ona fa tano tato malo tato atunu ina fa pena ona fa la uteina lisi le wa tele business o fai o tato tangata ia pete ane wa mata na threaten na o ia to mai fafo sa mai fai business la po eu faço lo te vanga right ia ole to tala la fiona ale sa pa o ia tia ole vanga le ai i la le so nafi o trato nafi ia e mule tuai fa maro tele fa sanga fa sale ang numero fa i la fiona de mama tua fa sale ang numero tolu te piato fa stai moro tu mai ia o mama na mano tele tu mai ia mure foi fa malo i lo fiona su sa fatasi ia manuelo tu mai il fono uso per PALEMENE ia fa malo mo tu foi me foi tono mot lo nga fa lo ia manuelo fono uso samo malo whaftai sau no wha sale langa tolu ia le tele lava sau noanga ia o tima inga malapta inga e popo wai fo le tu la fono tau wha ofili nei ia ele ia se isi tu le anga ia iluma ina ia maua ile file mu ia ma se sau tu la fono a wasa mo mon tangata nu alo no sau tu atu pele ava no isi sui fi sau no ia o leo mai ta watu leo atu le mai sui si umu tu atu le ava no sau no ai tu sa tu la fono tau fafi Mo le atu le whaftai me le whamalo e lau whionga le whongwhitalai. Whawhawhoi ina fwoi o le tula whono tau whaofi ua wholosia e tātou maota. Whaftai fwoi le whionga le minister fwoi e ngafa ma le tula whono tau whaofi malo whaftai tāpena. Ia i tūlanga uma e pe ona wholosia e lau saunoanga mata ngofie ma le malama. Ia e whai ngofie fwoi ia ni manatu mani langona. Ia awa fwoi ia le nei tula fono tau whaofi. Ia e pe ona, ia e fo ia le saunoanga le whionga le minister. O le anganga whaftai, nei tu malo. So se tula fono lava e tau whaofi, so se tula fono lava e tau mwhai ina i pāsia tono le tātou maota nei. O se tula fono e le ngata na pui ai ale tātou maota nei, e pui e fwoi se o tātou watunu. Ia e lawa lava i le se manuia Lautele o se o tātou watunu i le tusai ma le tula fono. E le eise manasu tele o le mato i tumalo i le tula fono ua matango fiero na whaatatianga o vaenga uma e pe ona saunoela whionga le minister. Angai vaenga la iti ai le tulanga e pe ona iai le saunoanga le whionga le minister. I le vaenga le o tālusanga i la tau e angai mai tonu se o tātou watunu. Ma lo whaftai lau whionga le
minista I tūlanga I pe o nei ai, le ngata I le umi, ia por telefo I o aso e lorina ai, I le se fulu aso, ia por whawa I aso e tuina atu I neura ai, a tūlanga pe o nei ai, ia I lato, ai tua lalo I lau fionga le minista, mai lato e ngafa tonu ma le lorina le nei tālsanga. E whataua le nei sui a tūlanga o background o I lato e o mai. Tūlanga o vaenga e a fia ni sori ngā tūla FONO I atunu I fafo, le angai me a te tātou, o le ase umi o ni vaenga I le longa le komiti le lai lorina. Pe fini tau sanga I tua o I latou e mai eni whaamaunianga o I latou le tūlanga pe o nā ngai me a te tātou, pe foi o kākou. A kako malanga I fafo e mga mieli poki le ofisa o leo, e whaamauni ai ngi vaenga ma tūlanga e pe o nei ai. Ale talo I lau fionga le minista I se I vaenga ina ia whaamautua I mana ia. Te langolango inga whawa I aso, pe siria kufo inga ia le lei ato toa ia vaenga. Ai li whataunu ina ia I la toa e angai me tonu si o tātou watunu. Ia awa ia nei whaamanuianga. O whaamanuianga e le ngata e mau e fui ngā luenga I ti tātou. Ai si tia fwata mau a inga si o tātou watunu. Ia I la toa e angai me tonu si o tātou watunu. Ia e whātuia nei fwoi vaenga ma tūlanga e pe o nei fwoi a fōwhanga de tātou malo. Vaenga umo le sasau noela wo fionga le minista. Le whātulanga ina mai o vaenga le tūla FONO. Mtoa langolango ina lava ia vaenga ia. Manino fo le whaitau ma le whaalongolongo I tūlanga e pe o nei lau sau noanga. Ao le tua lalo e sa ili linga o tūlanga e pe o nei ai ma le whaamanino inga. Ia mai la toe angai mai. Ia o sesi vaenga ngā le. O le tāsanga fo ele nei fo I tūmalo, ia awa fo I la tō e angai me tonu si o tātou watunu. Ia, a tō e fo I ma, o tele fo I pai pisinisi angai mai whafo I tonu si o tātou watunu. I la o fionga le minista ngafa ma le tūla FONO. E fo I la kou whakaika inga kulou, le nuu, le atunu, le o sainga. Ia, e whai o le mamlama I ngidisi. Ia koe le mamlama le whasa moa ma tūlanga e pe o nei ai. Ia o le tua lalo, ma tūlanga e pe o nei ai. Kaki aku le komiki le leo inga o tāsanga. Ia ato atoa vaenga uma e pe o nei ai, whawhianga iai ma se o tātou watunu. Ia inga ia maamlama fo I tūlanga e pe o na. Iai, ale nganga moni lava nei tu malo, lau fionga le whongwhitalai. Ia whapea fo I lau fionga le minista. O ngafa ma le tūla FONO. Ia, lau fionga le palemia ma le kapineta ma malu nei palemenge. Langalau inga nei tu malo le tūla FONO whatulai mai. Ia, o se tālea, whamanuia le atua le whionga le whongwhitalai, whamanuia fo tātou maota. Ia, whamanuia le whionga le minsta e ona le tūla FONO, whaftai mo lo wavanoa. Malo si umu whaftai lo sao fo tu so tātou tūla FONO tau whaofi. Ia, mamori atu fo whaftai lo tāri mauto tasi mai nā. Si o tau fuinu uto ngao ngai tu atu nā, a malo whaftai. Ia, lo mawale wanoa mo seisi sui, a wār tātou tūla FONO. Ia mai tau atu lau sao ni mari sao, samtau mwhalatai, tu atu lewa no e sao noa. O fionga le whongwhitalai, mana tu o sa mawhai ngā mauta o lea le toi o iese whamatalanga. O lea vitonu le fia maina ma tu sao se whautuanga whanitu mā loi, tu la whontau whaofi. Po muona watu le whamaloi le fionga le minsta, mai se foi o le ofisa sidi mat pulenga ia matato matanga luenga ana le tūla FONO pisinisi malaman mia tai mole taulanga langai nei foi tu taua wa tasile nei ta upue tele e tala le palemene ma le tato atu ai whaftai o lewa taunu umari tūla FONO e so soani e fo iai nisi o whawhita udi e peo na tūla I mari ai mai Paula vale tūranga I fia o iai se manatu ma se whautuanga nei tu malo o le tūranga le lisi wha leo leo e tā ualo tātou manatu ma mana ia o tātou tangata nuu ia wanoa e whai episi nisi ia pe o nara vea I lalo le o le lisi wha leo leo ai o te manatua e I le masani an mene o le fo mai por soi fua malolo ina ai mai se fo yo le saunga le mu o le tunu a tula I mai se
mai po se whawhita uli a whiari soi fua maloloina. E pe e riri whare wa aia re soi fua maloloina ma fua mai le Lautele o le atunu. Ai whamuri muli le tangata tuotas, por tangata tai tuotas. E whapena se ma aia nei tu malo nei te unga tu la fon tau whaof. E moe ta ua lo tātou lango ma mana ia o tātou tangata tai tuotasi ia wanoe whai e pisinis. Ai asila sila la wafionga ma nei mauta ere. Tūlanga o iaile le tau ar soi whanga. O le upomonia, ana le ainai tangata ia e mai whafo le whaia pisi nisi tonu a fionga. E le o maua se wha maa venga le tau o loa ma le tau ar soi whanga. Paua leo le itu o leo te popole ai. Ai mai ua pe ana mawhai o na sila le malo. I se whainga e mawhai o na ngā rurue whātasi o tātou tangata. Ma tangata ia o mai whafu. Ati ae pisi nisi la iti nei na ia. Maua o tātou tangata le manuia. Awa o le mea le o le tau la i ere vai. So se tūla fono e tūla i mai. O le ale a fianga o nei o tātou tangata Lautele. E fio na watu eise manatu tūla fono un se mawai atu nei. A pena foi le va aia nei tu malo nei tūla fono tā ua. Tā ua le vai o tātou awa no wha business. Ai au fio na sila le malo. O le ani a wala e mawhai o na tu i titia. Ia mamaua o tātou tangata. Wha manu ianga e pe o nei ere tau o soi fuanga. O nisi o taimi e a tono le mao popo tūla fono nisi a fioanga. La tau te le whaatanga inai se tangata mai whafo e. Whaise whale o loa e to tono o le nuu mare a fioanga. Ia mane e foi le a whainga. Au nisi foi o a fioanga. O lo la tau whaatanga a ei mai ainga. E te tau ona whaise montanga le. Tangata whai pisi nisi tono nuu mare a fioanga. Ia whaiso na sao. I le ati na eina o le nuu mare a fioanga. Awa e tasi lea wala o lea mai tauina. E ese le tau o loa tātou tangata. Ia matau o loa tangata nei mai whafu. Awa e le eni mea whale nuu. Le ese tau tua i le lotu mare ka le si o whaia. Ia e peo le isi lea mafuanga o le e tau ngata ai o loa nei o tātou tangata o lo tau ati ai. Ia o le si foi lea lui. O lo ave pe ia fio anga mala ala whanga. Ia o le wawa ai ni a wala e mawhai ai. O na maua nei o tātou tangata le manuia. Ia mawha tui titi ai le tau o le soifuanga. Pena le paulea se vaenga o lea e wawa ai e nei tu malo. Ai lango ina nei tu malo le Lautele o le tūla fono. Ai pe o se motu ngā awhana e tu atu i lau o fionga i le minsta. Ia whapea foi le mta ngā ruenga mare fionga le pānia. Ia mare tātou whainga malo. Ina ia sila to i nei vaenga ia. Ia pe o le se whautuanga pupu le tu sa man nei tūla fono. Ai manu ia tele le fono usua le tunu. Whaftai. Malo whaftai sa noanga le sui sam taun whalatai. A noa foi fina ngalo lea. La foatun malo ia meisari minsta e onga le tūla fono. Whaftai. Tu atu pele ava noa le mauta mo si sui fia sau noa. Ia, o tūla i mai sui o whale alupo. Ia, sau noa ia uo ulo ava noa le nei. Manu ia lau sau noanga. Tai tele mo le apa noa e lau fionga le ponga wheta lai. Aftai mo le ola sanga malam foi. Lau fionga le minsta. Pamalia tu whaatuloa tu mota. Aftai le forsanga mo le nei, lau fionga le minsta whaatau tu la fono nei. Tasi lea tanga luenga le malo, te mai tauina lava.
e le oa le au nanga. Le telefon fam salanga e maua mai ai. Ai ava ai tiutu an tanga luengane. Ese le tā ua i le tawatina ina. Le tala o le tupe maua a le malo. E a fua mai i. A fo i a le tuina mai se lai sene. E whai aini ati na e mai se la to e malanga e o mai fafu. Le ntangata anu. E le mwhai ona whaawa wina ni pisinisi nei. Tā ua ia lao le sao mtanga luenga lea. O la tō fo i la tō te mata i tū wina. Nisi e fia o mai whai ni ati na. O la tō fo i restaurina company. Ma whaala putonga. O le alawa ni tu inga societe. Po o alawa ni whaala putonga tu te o tasi. Pe putonga le malo. Mai tau le lei lava i la tō. Whato atu ina mai se lai sene. Lea lai eilem le tu la fono tā ua lea nei. O i luma mea nei. Le bato e ani o tu ngā awha nei su ngā fono. Whaftai e laba. Me mo mua e le la i titi tā ua o i la tau e o mai whaini pisinisi nei Samoa. Mātou nuu. Tolu lei a whale o loa wai ai. O loo wha e ana ina e tangata nuu mai saina tu lo le ta ufola tu nuu. Ia ne whai atu fo ni whamta langa wapea e le o le leile whainga o pisinisi ne. Wapea whai la ia e whai tu au. Le ai o le fia i o le mātou nuu. O na o mo uma mea maua i nei upolu. Mo uma lawa i whai loa nei e tolu o lo iai whale aluko. E whai e fo i moava noa. O no te loa. E le i o atu i oa. Ana maua foreign investment certificate. Te loa e uma wha mautu mai e le polisilo mtanga luenga. Wha maa loa toi foi. E maa ua le 11 amatalia le polisilo o mtanga luenga lea. O whionga le minister. E amata mai sa o tu alalo e le whai upo e full tolu. Nai ai le set uping o le investigating report, independent review of decisions. Tā ua ia. So samtanga luenga e mana ia lava ia se tribunal whapea. La tau te ba aia ia ni whai unga a le mtanga luenga whaia. Ia wai le masino. E ia whai unga o lo o leon whai e voi whai unga e whasilingia. Lea lai ai i whaapea o se tangata lava e le fia e se whai unga al mtanga luenga. O lo iei lea vanoa e iei le se tribunal lea la tau te aia po sao whai unga na whaia e le mtanga luenga. Mana ia. Ai o te vai atu. A le fia swinga follow sau nei. A le fia se se whai unga. O na talo sanga lea i le official lawyer sili. Ia whaia i le official lawyer sili se independent review. E whai le longa o le talo sanga. O le tua lalo, ia mantua fo, o le official lawyer sili. O lo ia le al mtanga luenga. Lo ia le al malo. Lo ia fo e mtanga luenga. Si fia natural la nei mea o lo ia tu lo. E au lava le tangata na te tuai, e au le client. O le tua lalo. E se o te sila nea, pe la o lava o le tele o ngā luenga officer loi sili. Ngā tau te lato mtawha yoyo, ngā luenga o tu la fono. Te tele voi nei, a tau e wha o popo te foi ma o tau e set up le AG se tribunal. Ai pe a lava. E le official le ntanga luenga ombudsman. Mwhai wha no iei se mwhai an wha au lulu iei. Ne i tu le official lawyer sili. Ia le te le lava no mwhai wha tu isistanga te e matua i tu tasi lava. Ia la tu atu i nā. Pala se sila ne iei. O le Attorney General o la ngana e muli atu iai. Se vai le Attorney General po sao ngā luenga tribunal. Mwhai lana iso lato sao. O le anga e whai upo e se full wha nai e
le whaasalanga nā e stangata e le usta ia tu unga o tu la fono nei. Mana ia 5 se lau penalty units. 5 se lau penalty units e equivalent le 5 se fulu wafeta la. Wafetai. Mana ia tonu ale nā. Mana ia le te leo le whasalanga nā ia awa I lava. Ne I so sopo ma ia whaia ni awala whaala tua voi nei tamu whaia maua il tangata lona certificate. Mana ia, am whai ventu tu atu I lunga. Ia langa I tā ua. Ma ia o le isi mea o mai mafo whau. O le lisi whaatapu laa ma le lisi wha leo. Ma nei ia, o lewa fo un tato I loa lisi nei. O le tele o tangata e whisiri mai. Se o sao e ale whaatino ino ngei lisi ali. Le nei ua tele o tangata mai whafo, ua alu whaasolo atoa lato pisingisi. Ua alu ai ma pisingisi o le sa iai le lisi whaatapulaa. O lisi wha leo. O le tualalo tumtanga luenga. Aman mole tā ua lo o tau mata I tuina. Pai o ASO nai, pai e toa se singa. Enforcement e tā ua tele. Pai pentoa se singa e le whape tau e le la manta watu. Tā ua o mea spot checks. Ina no awa ai o e moni wa e saore leia o umawhi no e whina ngalo sui mamalu. E a mata o le pisinisi whalolo. E umawhi e meisi mea e whaitua. E meisi mea e mānaia e loa lai lato pewa pera la ata o sea se singa. Ai te ia o tau tu. Tau te kai pe whainga o leo na nā voi nei whaisi ofu pe lai kuk jo e whainga luenga. Ai o te o e mau ai. Tā ua e lenta ua le whaasale anga tolu tā ua e mea lea o le Thames. Le lansau North Element Star. O le Thames e yoe. Awa pe ongo se lau ongo se fulu anga o se lau fast food. Oi. Ie sau e fo ile questioner enforcement e se lam tanga luenga e lo tanga luenga lai o a ele si meo te mai tawina I pa le loa nei o I la tau nei mai fafo e re na o saina fo e sau noanga e fo isi vaenga tu low o atu no Filipina o na atu no mai Thailand ai o tele lava I fa lo saina nei o retail shops a batus fais fa atau e al time fa atau o te levo o na avere o se siaki check ele talia ele tele o falo lo saina ia lai ta tope aku se va atau ava mai le ka liangi siaki se sila ne ala o fionga minsta langa te tau no ona yese mafu anga lena le fa anga ina siaki lo vinga cash umame tasina au wala mfa la tonga nga inga le income le lava ile tax se ele false declaration of tax reports ia se sila nei o fatuina ai pauna ia ole inconvenient ia yang ko ku le vat fa fekaya to fa fo ile le fa tau o talus fo lo fo inge kalia isia ia va to fo e a nga mole a fa ingo fiina o fa tau inga le mamalo la tino ma ia talia ai fo e fiu fa mamlama te ia ole I lo fa sa mole le au fai business sainga ngai a ngango fo fa mai no English no Samoan va kwa okay I'll go and learn Chinese and come back yeah fa to I fo be fa pena ai so swani le malo la no io ole me ole na to tula nei sui ka o tele le nei tu la FONO pe no fa tu ta o tele tu mtanga luenga le al enforcement. Not only enforcement, to low level, but na for ile promotion. E a se me e fai o to faalinga, fa salalaunga I saulunga le tio. O fa salalaunga pete o fia ne vai taulanga sa tu e fo tu lalo. O li poti wengi el market sa valalo. Sa tu o tu lalo le ACC. Vese el mana ye os to tono ta val. Ai sau ino ilo ila ia. Le lau te rea ringi whaatau kau kalo le taung tā. Ai o mea lai ti wape nai pe masani ai le whaalong. Ai paua o mea no i loa ila ia o.
la mana ia le aso nei il market pe na foi auto la mana ia le aso nei e vai o loa lautau ngō fia o lau le leile lai sene le whalo loa lea ia me o mana tu ina tio au tafa ia ai manuia tele le tātou whasausaunga tu engo le ne aso aftai te mo le avanoa lau whianga whong whetalai laki ele umara o tempo dai la Whong whetalai te se avanoa Ia, malo whaftai sau noa ia suia whale alupo la tua tu lava noa lo tu lai mai le whionga ministau tu pe maua. whaftai mo le avanoa whong whetalai sau fia whau la vere sui malu an mānai au sui whonga whalongolongo ai wau tano atu langa leo ta ua le enforcement langa le esu malu le pre-sitting e sa whala ui loa ai le tu langa o le matua sisinga le o mai an whai o le enforcement e whawa ia solo mai atu nei sa wha solo e tono o polu o le ala wa mareli poti e whai singa o ngaonga o le tu langa lo ia tato pisinisi tono Samoa o le fofua vaso fou le amatu wo sa vai pe uma tato fono ina sia ki foi lo sala fai ai morsi la fia o mareli poti ia fa se lo tato pisinisi ia o pisinisi la ni la sende o pisinisi ese le ngola la sende ia ese tangata le fata wo lo ai ia ma pisinisi ia la alu fa solo atua ele ngi mena FIC ele ngi tulang fa pena ia morsi fia le fiona mane te tu la mese suite pa ia banga le ia le waru le fosse me tato tanga luenga wala si singo tato la sende ma pisinisi fa pe fa mole o fiona fo talai fa time o la no Ia, malo whaftai lo whionga ministau ia masalo le ua ma ua mai le sui whale alupo na sau noa nanga sa le aua i le tato proceedings ai sa sau noa wha mamalama e le whionga ministau enforcement so tu la fongo fa kasi e malato wa si singa ia le lopo le si puna vai le o tupe fou pe a le stala uma le ono se lau mon tupu le ia ai malo whaftai ia tu atu le vano se si sui mo te fi sau noa ia le o mai ta watu lai mai sa nganga fa ia sau no ia wa vano le mo ta mo lo fingar fa ni o le tu lenga whaftai lo whionga fo whetalai a po foile aftai lo whionga mo le whafo ina le tātou whontanga ni aso ia le matase manatu vai e mo le atu whamalo lo whionga tama matuole mo ta lo whionga le mista fo malo le lo whionga tea mo lo tu lai mai lo tofi ia sa whamanu ia le atua yo whaiwa foi le whamalo lo whionga tu ia malo le o sa ia whamanu ia foi le atua lo tu lai mai nai tu ia e whaleo se anga vai o nei tu malo sa whae tu sol tu la fono tau whao filinde le nei vai ngol tatu fontanga whaftai lo whionga le minsta mo tu la fono o le lei alo longo foi ma le to ai fina ngalo whalia ia mai tau foi ma le to ai tu langa o yeiso tatu o tunu o la wa mai tau yo sa mo ala tunu e fola mai tanga te fe business ele se fa fita u le fa ngol business al tu langa fere le fa tinu ngol business o le tupe fa il business pi o nei vai ngai le titulu fa fa tu la fono le o fa longo atu e mo ala va no na yo tatu tanga to tong fa business a lo ye fefe ono le yo se tupe fa il business ale tu langa fele le i business ye ta u le telo business ke le competition e tu na ye le tau lo e nga mo tatu tanga le nga fatia le tama ai nga foi mal tele tau so fonga wai ye alu i lalo e fa tele tau vanga e fa ona tu na ye tau lo pa tele business ia tal sanga foi lo fiunga minsta malo ova ia tilo foi toinga business foi e o fi mai tonu o le fai tatu transa mo tau val tu langa fa business o no le tu langa o tama ainga ia vai tau tala o lava mal fa alo tele na yo tatu business foi e fa lo i tu sa fai kai fa lo foi au ta fola wala ia na le atu ala foi business te tele fatures fa lo mo mai me au ta fa ka ko wa tu de si vai asu o pi me lo fa lo mo business na ia sa ia pe o ngai sina fa fita ulio o vai ngai ole ia ma le foi si la ia yo to lo fionga minsta mo lo ova tu langa o business fa pe nei o se mato nu e se mato tu malo e tele la fa business e to titi ale se me le fa business e se mato tu malo e pe o polenga na ta mil va
La foi wa kami ko ma le lodi ska ka pisingisi vole ki divan be kasi le fai el pisingisi na yo tatangata e fai ngatala ona compito tatu tangata loku e toinga pisingisi fa pe ona tu langa ole o te mau ainga o ila tu ye o mai mai fa ye pe ona i vaenga ye so matu la ngona ye o me atina e nei tatu ainga sila nei ta fa ala tatu o tunu ye ke ruaku ka mai falolo nga maka fa ka wel ka mu ke la kulisa so ku e mal pe pasusu ya fa ku e mal ai sa fere ai spop ai a fai fono lu e fa kum ka por fa la ku se sa we malisio ka mai pisingisi nga fa me la avel pisingisi de mo ri o nga ile sile ya pisingisi la ti fa pena o isina fa fita ulio le fe ngai manu itua yo no me na e ngofo fa bole ko gi lo le kala fu o fa me la ave lu mo ku pisingisi le se le singe o le singe me ilom tanga lu ye pe ona i va nga ia ma tunga lunga fo yo so matou o le fe o fa pisingisi la ti de o matou pito nu e fa sa no fa tu pisingisi ese le o sanga tol nu tu lo wa tau tala mal fa lo il tau ngo tatou so saina e fa sang company sainga o fa ku ono la tunga lunga le o matou tangata o matou nu yo tu langa fo le tu lo pisingisi sainga o uma e tangata fa tau o wa mo mai me le mo to me pisingisi light e pa ui ona i vai nga so matou nu o so matou tu malo tu lo fionga minsta ye matou tu ana mo pisingisi fe tu penono awani fa o fia mai tono tato tu langa e le na to nga pisingisi pa wala va tato peng se ye ne fa tato pis e wala va ve mai pisingisi na wa o mai mala ori na fa la to pisingisi na ye paulo so matou tau le mau lo fionga le minsta tu la fon awa matango fie me uma mona fa tu langa ya talo sie manuel fa mo wa foile o la tu mo tu la fono to fa ofi ia paulo se vai ingo so matu tu malolo o fiongole fon futalai ia manuel tele ono lea so mal fa lalo malo fa tai suyo sa nga fa yo mai ta watu le i o le penga o lo fina malo futalai ia se tu atu la no te ta malo le mai tau lewa tasi lua tolu fa ia tu alalo matango fiele o mai tato tanga luenga mai le ano moniale na o tato tu la fono ai sa le tato vai me o top au no vole suyo falla time sam tau na le la ana le mai tanga ta saina ne le tau ngo fiel tau o lo upsa ona al me o top o tato reserve list e sa tangata mai fafo na faia e falolo na o seo ala le vai le tunu de temini o seo lato o tau ave tangata mai fafo a o tato tu la fono e le ma fai o le fatture na o te ngale wa mai fa fea ona operate la falolo nei supermarket nei leo bo sa no fala lupo sa no voi fala time sam tau apena fo isi tu fa fela no operate o ina ton wale fatul tu la fono le mai ele te tau ona tatu tu vale tu di mal mele esel tangata la lo le ngore la sen esel tangata le operator al fatul na le tau fai fo tu nei yo sata talo sanga tu fo tatu pre-city a mai lau tautu ala lo mena reserve list o a me tau tatou tawhia. E lewa toa maua mai le si pisinisi le sao no e le suyo sa nganga wha. A wana i tala me tau loan manaia e la note. A wana i sao se si mwhaina whaise whale maliu tau na note. Ai sea, o me e tau tatou. A wana e istanga te sau whai tatou whatu anga whainga whaiva. E tau poka. Au le fatu le nao le sa tau mo fai atu. Au mai lau tau tu ala. Po api sinisi na tau te si le fia. E le tau na fai. E le sa no le sui fa la time sa me tau. E tu langa le tau mo fia soi fuanga ono pisi nisi saina. Ioe, i le taimi le na. Taimi le na. Te toi lor taimi le nei. O matoi matau tia le tau ngatal pusa moa le te sa no mai e nei. Ona wa yel tu langa. Wa umal taimi le tau mo fia. Ia o tu fatasi. E si ira kawal pusa mo al mele kaunga ye.
Le la to te watu nel tato tu la fono price control board. Awa foi pauna tu la fono e fa vasenga tu el malo. O le tau lea o le pusamo e le mafai se sina pepelo. Pe si la na tau i le tau o le wai lo le tiute mai lo le tau fa tau le pusamo mai fafo. Langa i sea wa umal tato temul tato world formula len tato ye demand and supply that system is finished. E te tau to fa fo i mai le mele limo le malo. O tato i lo le tau na mai fafo le import. Tu i ai pasena le malo i tiute. Tu atu e mal polo fiti al fai pisinisi. Ia un tato kanta lola i ol tu langole. Tau e ta tau noi. Ale tau te ol te minni. Na ona sioki al pusamoko ele le mai wor se lau kala al pusamo. Can we control it? And then fight. Ala la le ta ua i tato tau fai malama lamau. Langa e feso ta i umatu la fono sa o le lei. E me tau ngofia wa matalana fetara noa. Wole to is a competition. Na biri mai alis fai pisinisi vai fol ka ko pusa mo ka ofi baso la si irunga le mea ia. We have no control over it. E lau fata vale msare lo to mamao e sau runga tato Commissions of Price Control Board. E tato to yo lo la i to fatu lang a le fatu le mene nei. Mo tato tangata. Ia ale nganga le na sa na sau se si ave se taxi. Sa se si sau ave se passi. Ia le tato vai nei wall papakiu. Wahoi papakiu, lau tato tu lau lapa le luanga i oi. I vai maungatasi, lua tolu wha. Ia, ngai te tiela le whewhina e latu lai, ia. Nau tangata nu ese lai pusal papakiu. E kukuka kong kikiro ye. Le ngangal namal wha moe moe ta ua el tu la fono, toi teu ato. Toi lau li liu, mea wha o ngā mona e tato tangata. Ai mana ia le mai ni pisinisi to te sira fia e te tau na tato pui ai ia malanga fa lolo lo faftai to fa mani nongo ia vai nga o le tula fono tau fa ofile ia nei va malo sa no le suyo o sanga fa ia mai tau atu no fo fa fosia lo malos ia vi ele tu tar sia te le to tar sanga mai sia o maranga fa fo mai ai ole au te telo le mai tau watu tu so fa mo ngai suyo mai ona sauno ele ia se suyo au sia ona taimi fa ta pula o lona winga foringa mai ole le lifa o mai tulanga fa fautuanga ngai malo ma vai nga le ia ele se vai ngai no tia il fon fitala yo to fina nga fa lia ai manatua ia ole o wale lifa o ma fina ngalo ole maota i le tu le ole tu la fon o le langa le tu la mai suyo vai ma fa la tua tu leva no. After tele lo fiong fong ftalai. Mo le avano ni tu malo. Ya mo le fulenga fa ftai lo fiong ole. Fa tau tai le. Fono uso al PALEMENE. Visine ya so fa ngase lo fiong me se foile. Fiong al tai il malo mo le malo cabinet. Ya misil mo malo su fono. Ia, ele umi foi se sa nei tu malo. Ia, ma lia sa unga le fiong PALEMENE ile ta ul tu la fono. Ia me se foi ole tu malo nei olo pi olo lofi mai ia ile. Ile tele o nai tangata ia fai pisinisi. Ia fa ftai tele fol sanga manino lo fiong al minsta. Ia me se foi le Forsanga le fiong le fisili ma le malo le pulenga le tato prisiti. Ia tau mawaisa ta manino le sini ma le autu o le tu la fono. Le tu malo foi nei le lango so fa moe pe o nei le atia ina o tato malo ma le tato tnu. Ia fa malo luat foi lo fiong fong ftalai me se foi le fiong al te il malo la foi mai tau nei tu al maut ia mai tau fiong ia pio matou ia sui fou pe fa lo lungia tele lo fiong fong ftalai ia mau tu fautangia foi ia au la per tu la fon tu mau ia la lana lo ta u al tato programa fa masani la so nafi manino le lei forsanga le fiong al fele tusi male mal pulenga i faton folau o tau manga o fono yo la foi naole
mātou ia sui fau e whalolongia ia tātou flaflafo inga i tātou whontanga o lo whawau pēr. Ia, pe tele upu mtalai nei o tātou uso ia mai saina. Pe o lo tele ia pisinisi o lo whātautei e toni so tātou atunu. Tonu foi so mātou i tu mālo, tele ana whaafoe nei tangata ia mai saina ia supermarketi. Ia, e fia mole maulai, e fia mole mātou tei malanga le fia ngasui whangwhitalai. Ia, le tā ua foi o le tātou usunga FONO le na fta foi mai saina. Se le ma eu ole. Le atia e foi o le atunu. Ia na foi o le tau fa ilo le tulanga foi le atia e ele. Nei malo mana na tina. Ai pe o le si province le sa moto ia Yunnan. Pe o i le province le tele mafuli ai me tau agriculture. Ecological farming, yeah, organic farming. Ma eu foi le olonga osi o i tonu le province lea. A silsila foi moli maulu a fionga te malanga foi mali. Sui fasale anga sa mato malanga. Le local produce lettuce ma tomatoes. Ma eu le. Ia sa fatal no foi la i nai fai pule ia me na foi tu malo. Ia, ono ele o ieise tātou trade agreement, ele o ieisa mo i lalo. Ia, pe o le anganga foi nasa iai. Ia, pere mose mano e mawhai eo na au mai ia, o loa i o whaere le anga mai saina. O leo tātou mautino, o le tau le letas leo e ne mai New Zealand, soli, o le stangtau. Le ngata lau le letas, o le tomato, wa o vartangta ia ele mfailan fa tu salia mana yo tato tangata fai fatoang ala nganga le tau mul ya tu lau fionga e bese foi le fionga le mitsta ia pele se avano e mafai ai ona mo me tato lo ia il tele o lo ia mai saina pio o lo ia ta tele i fale o loam supermarket o loa ia tau whatoanga ia ta tia pe taftafunga lau fionga minsta ma se foi te il malo ia no to foi mele se tala i foreign investors io mai ia pele mfai foi na silam tanga luenga foi na le fatulanga se quota fai ona tau control laile tato tangata ie tarsanga mai tangata fai pisinsia mai fafo awani tu tala loa le mafuli tele le sila e pise tapula foi io o tangata mafai na tarsanga mai le tarsanga ia e monisa no anga mafinangalo foi isto to pia o lewa o take over investors ia mai Asia ia tato business ia tatia tu lau fionga minsta ia malum tangal wenga o no leo sa no le fionga te tel malo fautuanga foi vatu monisio tu inga business na ilalo le reserve list ia pia le sa fa ali tato pisiti no ono le tu langa foi o pisinisi te tele po ia ta ilo ai wa tele tato ngaluenga ia sa fan mai tato tonas ia foi la conditions e mafaiona nga va ia con karate apala ia e pe fa pitos fam talanga con karate ia fa wala awa mai tau tu le cross island road le a fie mal matu tu malo le sa misium ia pio le na malo le skon karate mai faf ia pio le nganga le tau avat ia pele faila fai te foi se tala no conditions o tauna si e fundinga tato poloketi ia
ono le ila vano e mwhenu na ono tarsanga mai kampania mai fafu. Na iei se aia inga foi lea na kon karate sa moe mwhai ona anga vaai. Ia manatu leo na e le sia whaino iai. Ia peo nai manatu ia lau fionga le Minster. Ia manuia foi tu la me lau fionga le ofisili. Ia me se foi le vala wina. Ia se utama tea. Ia whamalulu atu pa o nesuile. Whamanui atu lau fionga. Te utai mau ta vate foi te tai le tuangai. Ia malo le tofingo vala wina lau fionga. Whamanui foi le. Sui sa fata. Ia tai lau fionga whangtai mo le amno. A malo whaftai vai mongo whātu sa lo finangalo whālia, ia lo o whafonga atu ni minsta e o tu la fono. Tu sa fo e mo moli mainga o ni whautuanga o ti mainga, ia mai popo wai foile tato tu la fono lo talo no ina nei. Ia masa o leo lo na ono leo sui mai lei tu o mota. Ia tu atu pele wano sisu. Ia mai ta watu wa fo mai sao alipata i tu pai lalo. Ia tu atu leva no. Se on sai me lava ia alipata tu pai lalo lo tu lai mai te malo. Ia tu leva no ele. Sui tu to tasio alipata. Ano pai atu ale tu tau ale sa tau ele. Sui o pole vai maunga. I tu langa leo ava noa. Ona e tato kon kalate. Fo i ele mawhai ona awai i requirements. Tato tona lang po. O lo tatia nei le wha le tonu te lea lea. Tato Island Cross Road lea anga i atu i apia. E tau lunga tuai siumu. Tau mantolo siumu. Ioe. Na malo ese company mai fafo. 4 kilometers. Fu 5 miliona. Ai auto si sira me wo ele awala. Tua fa le tonu. Fa le tonu tele. Ai no tau nu tonu whainga malo no fo inga le na umane. Te le i o le whesua inga sa whai. Ono le whai te tenga lea. O le lea a fia o tatou kon kalate. I le futuna inga, ono ai e inga whare tupe mai whafo. Ai tā ua le fina ngalo leo le sui mamalu. Anga le whafonga mai na i tatou kon kalate ni tau whai. Tau develop. Ma tau tino iai ina ia nofo le tupe ina ia tatou. Wa le afua lao kon kalate la popo ai. Na no mai au tupe ato, o se lau pasene tupe, fo i fa. O le vai aso lava le nei, sa mato fono i male ADP, te lo sa whilo ai fo i male fionga le minsta tupe. O le mea ma losi le no wa vei ai. Ma li lie e tato fale tupe. Lo so soani mai i tutu unga o tato ngalwenga te tele le nei. Tau wha mana nae ia tūlango ai inga. Ina ia tau atu iai. O le whaua ia tātou le capacity. Ia tātou kon kalate tātou matama whanau ua lewa na tau mwhai. Laua ia tātou le tūlanga le. Ata mai mara tō mai o mea mwhain tātou whaia. O mawhol teimina na o le tūlau lava le whaatao au wala mama aho ia. O le o tātou o e whola le tā mola, ma mola. Tā voi le tātou e wale Oxford le Amerika. O le whaun whain whaia tātou tama whanau au whataua le. Ina ngalo le sui mamalu. O le mele nā lea ngā i elta sanga tātou malo. Vai aso le nei? Ave ai tūlanga o ai e ingo me whapea. Ina ia whina ngalo maari lie whare tupe le World Bank. Ia taina ne foile ADP, Asian Development Bank. A toi o mai e whaatala noa tātou ngaluenga te tere whapea. Ia mana ia foi se tātou tua lalo. O lewa ia tātou fole to mai e anga wa aina e tātou tangata. A walfa solongo lwa moele alfa le tonu le tuaisi mutele 4 kilometers for 5 miliona ele se mela titi la ta auto falto ngo fitinga pe fa fena o alfa le tonu le ise company o fa mai o la towe yai le to mai le lei e o la titi lo yepe tawin melento le vo e moli mawino le suyo si ele se fo linga le te tau na yai le tu langa alfa moe ia leo approve e nai tātou tangata mai le tātou 4 lane le mai malifa tau mle vale. Ala uto si sira tama whanau tātou na whaia. Ai peo le tu tāua le nau tula i atu e whaat. Langolango atu le whianga inga marisau noanga le whionga sui malu mai maunga lua. Le ngang wha lualo.
Malo, whapurupula lau whionga te tai malo, ia, malo whaftai. Tua tulava no le sui o ali pata I tūpai lalo, sa tūlai mai. Ia, tai mo le avanoa whaanua. Au le amataia se whaamatalanga. Whaamalulua tua I si vaenga na pa ui a ona. I lau whaaftai. Whaaftai sa whaatatari a leo a whio mai lea whionga tai o le tua ngai na misi I whaaftai a le nei tō malo. A le nei whio anga. Whaaftai tele I lau whionga le. Tai o le tua ngai e whapea fo I le. Le ole a vea ma palemia I se taimi o lumanai. Le talainga I aleala. Ea, whaaftai le soani mai whamoe nei whioanga. Malo whaaftai. Ia, o le tula FONO pe ona, patatia mai. Ia, e whapasene fo I se lau pasene le lei. Ia, mai se lau pasene fo le langolango le. Nei tu malo le. Nai vaenga fo I pe o le lisi lea o le tātou a reserve list. Wa, nā sa le a mai ai tonu I tātou pamu ma whale maliu. Salo na ua. Ia, nai vaenga nā ele. O le nei tu malo. O iaina I pisinisi ele o mautinoa pe whawhena maua ni laisene. Koai, pe ana maali e whanongolongo I tūla FONO ma vaenga o tu na inga. O le tūlanga le iai pe e whaamautua ia tātou tālusanga I vaenga I o tātou whale o loa fwoi supermarket. O le tūlanga le iai nei le tele o le. Ia wale ele nā tia I lalo ia le tau mo whai fwoi lea e whaonga I tangata e nonofo atu tonu le. O lea e oi tālusanga le. Pe o inari si vaenga e talo atu lau whionga le minsta ama le. E tangtanga I toa iai tūlanga ia. Ia malisi vaenga e lau whionga e o le ale meu ua veesei le minsta mai le. Mai lona tofinga sa iai. Ia po le mea ua tau po ai e po le iso na mafuanga. Sili nai lau whionga le minsta po le ale meu ua veesei lau whionga le. Sa e whaia I e whai unga ma. A leo mātau watu ia le peona. Leo ua e tōwhia ia pe whaafsoa soani tangata. Fo ilea ia ngai le loia sili. Ia, ma le tele o le mātou fo ia whioanga e le o iaiani whale fo ia saina o tuloa ia nai whale o loho ia mai tangata mai whafo o taria iai. O na o lo whapena ana whaonga ia nai tangata si o mātou nu o lo whapena ana ere to mai mea tau pisinisi. Ia pe o tūlanga nai whataua ea li nei nu ia por kalame ma tūlanga uma haia inga o whanga solo. O le tūlanga le ile malenganga tumu le whaaloalo. I mea o tātou whaamole o lea e maua ne e whai mwhai asi singa I tātou papakiu fo ia whai rea wala. Salo e se tasi o le nei a inga o lo whapenana whata o tolia. E na whaina mai mea o papakiu e whatau rea wala. E o mai temi nei o lo whata o tolia. Ia tūlangana al whai titenga ia wa ele mafua mai mole. Poisen fo ile ole mai tau mea ai. Ia ole tūlangana e li whai titenga I tūlanga ia pe ole mafuanga fo na tatalo. Pe a watu fo ia le whionga I le pulisili man mamalu le tātou mtanga luenga. Ia tārsanga ina lava wha malu si o hasi singa I tūlanga ia. Una o le popo lenga lea. E leo se tala e vane ai. O lo whapenana. Whata o tolia fo se le sui o le nei ainga I tūlanga ia. Me o tau mafa ia ele o le salo fo i o le whata mala ia e ona o le o mea aine ele o iai se puipuinga fo i lea ele. E le tonu o yeini lai sene wa o isi tangata ne e whailato. E whapena fo i le ruature I moa. Se mātou no whanga uta e pusa ia ia e o tele o ilopo o maua se awa noa e sia tuai nei vahenga ia. Ia mai le matou I le whai maunga. Tele a ina whaatino tūlanga ia. E mana ia pe a
Tatalo atua mana nganga tumu whaalo alo si tangtanga i tūlanga ia. I le soifua maloloina. Ia, a whaafonga mai si o sole na o na poiseni mea au tau mafa. Ia awar toi whaataune, ki o le awala whaatau in tau mafa. Mo whai te tenga le soifua maloloina. Msalo si le fia umaele. Le nei maota si usole ai tele aina. Lango malo si le. I le tatou fast. E tō te whaai ai e to ina le whelu wa i le wheelchair. Ia o si usole na ni ai ngau. Whata o tolia ona o tūlanga lea ole. O ona ole. Mea aina tau mawhaina. Ai, o le tūlanga i tatou o le matu tu malo ato ho i vai maunga ma le anu leita. Ia o lo whapenana na whamarusia e whaunga ia siaki. O lo talia la siaki i matou pitonu ulea o na sosoani tele tūlanga lea e mau ai whamau maunga. O tele i loa langa lea fionga i tele na isi sui i la tau tu malo po whasa ai siaki a o lo whapenana whaatanga atoa i le tū lea matou. Ai e le tūlanga na se tanga e lau fionga minsta. E tau whaamarusia. Ia malisi mea ole, tatou whale o loa, a tatou atu e whare whaatau e se le o loa lai au mai. E se mele au mai lisiti. Na po le ale tele o whaatau e se e tasiare vai ngai tu iai. Ia a put supply sa power na e tu e mal total amount. E tau whaamol mole, e tau tu whaamarusia ni tatou asesinga. Ia, mai whaftai o nao la o le mea pito silia nan tau o pau na le mea tua e tatou. O tatou price control board. Pei mo fia ina whatau nuu ia fuafuanga ma. Le ai fo sisi e toi mawhaina alo ai tūlanga o. Whatino ino tiu tema. Mga luenga whai e tatou ofisa. Salo pau nao nai vaenga e. Ai muri atu wha malo i le. Tau fionga le. Ni li pule ia a pelo to mtanga luenga. Ia whapitoe wha malo i le. Matala la o fionga le minsta. Ia, whamanuia le tua i tō te mitonea so whaftai. Alo whaftai. Alei pata i tū pai lalo molo usao fo i tū sortato tū la whanu tau whaofi. O whafonga fo lo i tū malo, ia, me se fo usa molo o tāpua i mai. Ia, pe au ngaru le e whasa launga tū sa o tātou whono nei. Whaftai. Ia, tū atu pele awa noe manatu o te lona fitu leo sui, i lei tū ar mota. Ia, o lo ia, se on sa imalawa la o fionga i le sui mistala ala fo atu le fionga le sui tai o le tuangai. Tu le mei sao no? Ia, whaftai le o fionga le umawhitalai o le amanoa. Whaadi e hoi se manatu. Tu sa imale tu la fono tau whaofi pe ona o pe al maota. Sala mua mostala i le tūlanga fo i lea e tangata ia whaipisisi mai whafo tūlanga o lato background, lato ia lo tau sanga i le meo ni whao investment certificates e a malaisene nei e whaipisi nisi le atu nuu. Awa e taua tele le due diligence le sa fea sa unanga sui malu mai si umu. O su le leo background o tangata nei o mai whafo. Ia pe le ia fia la toni whainga whasoi tū la whono ia tunu ia sa whai pisinisi ma tunu malanga mai ai mau mai e tono le tunu. Wa le upumoni ai wa te le a mau pisinisi ma to inga nationalities. Tāta anu mai se tunu le wa i tono tātou tunu ma whai pisinisi. Te le la tau mai Asia o awau. Whailoa i la tau mai Vietnam. Lato mai Thailand, mai India, Pakistan. E o afo i lato ia Asia mai Amerika Samoa, Fiti, Tonga. E o tūlanga nā wa tele lato ni ese mai whafu. E tā ua ala le tūlanga leo le due diligence. O le sailinga la tūlanga background so tangata whaipisinisi. E wa pewai company. Tūlanga whai o company o a peono mai whafu. E tau sanga mai ni lai sene whaipisi nisi tono tātou tunu. O le me tā ua i lau wawa i atu te unga ia.
o lisi ia e pe ona saunoa fo ini susui le lisi tapulaa ma le lisi le restricted ma le reserve. Ia ua an mea whaftai ai tua fon teu nei. O le ala toe viviu toe ilo i lisi nei ua whaisi leva e le toe ilo ina. Ma le a pe ona mau fo i saunoa nisu toto ua mawai. Wa leva tau sanga le toi ina lisi le mau tau. Ma le si mea taua lea wa matau ina. O lea la solo ia ese ma le tu la fono au tu nei. O la tu ua tu pe fa se atu ila lo tu la fono fa tontonu. Ia na vave la ia na fa ngai oi. Ia ma ilo pe review ia lisi nei. Awa o le hoi matau atu. Ia o tato reserve list. Ma dia sa noanga le fionga palmia. Fia i loa le malopo ani si to inga pisnisi. Tu na i wa lisi nei masalo o wa sulu 5 tausanga pe apo la te lusu tausanga. E wa tau la wa tele are suinga wa e pisnisi tono la tunu. Tau la ntoe o e se fa to fa la inga. Al komiti le to ilo la ia tato lisi ia. Ia le la faita i 2 tausanga mfai. Ia tu langa le leile na ia ma ave o e kapeneta pasia i fa tu la fono fa tonu. O le te matau atu i tu langa tau transport pasi lalo le reserve list mo me pasi ho ia fe wa i la wa ia pasese tatu tangata Lautele ma malu le tunu. Ia e va pena fo mo taxis. Ia o le fo wa matano wa ia tu. Wa i ho i tu nga business ia fa no san si transport. Le vote vai atu la vea i ma meu rental cars. Ia le vo e mo rental ho ia mo vaafi. Mo meu ski boats fo ia fe wa i lunga. Ia meu mai e anga i si ngale. Ia po se fato fala inga fo el committee la ilo ia. La to ilo ina i le lisi de nei. Wa ta ua bo tere si mau pisinisi fo. I tu a inga pisinisi wo o mai tono tato tunu. Ia ofo i mo katila. A tono tasina to nga pisinisi tau si la el committee. E tele ma tele o katila se wa nei ya se sila. Pero se tasina to nga pisinisi ya pe tu fo ila lo restricted. Ina ia se fo nga tau fo ma ton wa ia pe control ia tu langa o na fo to nga pisinisi. Na retailing le mai. E va tai le sa no la fo ngot pan bien ta o ho sei. Vai do e la vei do sei o i disi nei. Na le retail. E tau na fa manino retail. Wa to vai to retail. E pe te dai mo mea hui mo masan. E pe te le si o lo fo ia wai nei vai tau. E do la vei to no le retail. E ata sinda me tau si la ia va pena foi lo sei. A tonu e pe ono sila i tu langa tau i tu a inga o loa e tau tapula a pe whaatanga po lo foi whaatanga lalo lo seio e va pena foi hardware wa re foi ia hardware mo o lo fau fale e tau sila i tu langa na e wana na wa tele i tu nga tele ia tu ese o mai o lo fau fale e o ese foi ia mo meu o toi nga o lo fau fale o mai tono tato tunu ia tau sila i tu langa fa pena o da vo te vai atu i tato ele ia atono se puipuinga lea mo na ia tato tangata lo o fai a foi le toi nga business nga osi ma lo lombi ia le ele ai se sila tato committee de tu langa lea o nga lo te vai atu na mo ele vo ye lo lomi fa nga ele upeti e pe ele o fia imo ele lo lomi masingi e sila e tu langa na ma sila ke ro isi mau ele ma manu ya tato yo wai ie ya wa fa tau i tau lang lo lomi mai fiki lo lomi mai isi ku ya sila foi la ine po la se fainga tau pui ai foi la to lo faia le to nga business wa tau tele le sa mo wa la fa ngai tato ma manu sa mo ia mo e foi pui nga le nai tu ia o mo fainga faiba awa le te vai tu e la mo me yo commercial fishing e fa tanga la e tau na fast food pasene
pasene le sea tangata mai fafo. Ia e taun sisila pe taun siki la kiki lunga. Pe 5% 5%. 5% la tau mai fafo 5% tātou. Ina e tau whapaleng nei. E pe koe sisi i lunga kako. Kere tātou nunga 20% e 2% mai fafo. E si tūlanga hoi le tau hoi ana pui ia. I tātou hoi, na e tau hoi tangata o le whai ei to inga pinisilisi o le manufacturing. Ina paua ia o loa i o te mai atu o le tapu la lo manufacturing o mo mei o nonu. Ai o le fua le nonu, o le juice o le nonu. Ia ma meo le sua uvore ngā o si mai le popo. Ia le o te hoi isi to inga o loa. O isi la tātou pepe. Te le hoi isi company o whaia le vai. Ie le mauko inga whangu vai au tātou vai e. Ia si la nā tū lang. A tau na tau whaina pui nai wharipia e rua e wai ai. E awa te tono e ranga koe mga mea si wharipia mo tātou. Mua lava ia wharipia e rua. Wā kele, ia, ane mele ia, awa le hova ai, o kele hoi le pia mai whawholo wa mai na tunu. Ia, e kere mau pisinisi whapena, ane mena. Whaftai le tūla whono le, toi ilo ia koe ngā pisinisi umai whapea. E pui, soani, i tangata nuu o tātou. Mano whaia e toi ngā pisinisi mai. Tūnanga whapea. Ia, wā fwese o lātou tamau ai. Te roho lātou le whai pisinisi nei, ia. E le mā losi hoi lātou tamau ai. Ngā pau i o mea o le tau mwhai. Ia, e mau ai e tau sea o lātou ai. Ia, mai se ia tūlanga tau tuaing no a whioanga. Ia, e mi se lawa tau tuingo tātou e kāresia. Ia, peo tūlanga ia lau whionga whongwhitalai. Ia, peo nai manatu pū ia. Ia, e anga i tonu tātou tūla whono tau whaawhi. Nei, e whaftai mo lam noa. Halo, whaftai sao noi lau whionga i le suitai tai o le tuangai. Ia, e manatu o le uvai atu le alu o le peni le whionga le minsta. Wha mau umatuai ngā lisi ese leo iai. Ai wha maloti mai. Mai tau watu na fua pea ma se toi tō lua i leitu o le maota. Ia, ona mai a leo leitu o le maota. Ai, o le te lau whina ngalo. Ia tanga tasi umalawa i e la lango le tūla whono nei. E ui o lea, tu awa noa tu are na fua i o tō a whionga. Lo wha whonga o tū malo. Tu atu lewa noa sisi sui e whi ngalo e sao noa. Whionga le whongwhitala. Ia, o leo mai tau atu lai mai le. A whionga le teitai o le tuangai. Ia, tu atu lewa noa lewa whionga. E lea whai Leo whionga e le. Se i mai pelo. Tau tele le tula whono nei. Mai tula whono wa tala whengai fōi le toi teu. Ia sa tātou tala no ai fōi ma watu fōi se tāwhi. Leo o iai ia whinangalo o tātou mota nei. Wa lewa on tātou whaia i ale mele nei o le whato sina mai o business me whafo. Mai a teimi o mta awha. Wha solo mai a lea e whai alama teu. E tasi ale nganga o nei teu nga. Ia whawhaingo fie o na mawanga luenga. Ngata le sa no iei le palemia e taua la le toi teu e foi na e manatu e fifalia o lengo o pestisia ia por tu la fonaia fa pitoa mo business fo me fafo ia alela o matau o le foi o ia ma businessia e tonu tatu no le foi le vaing of sociali molato to walai e tiute ia va pe fo malafonga pela le tula na to va tuai se faite tenga na awa afai e ulfa ave sociali mo business nei o sociali masania lo fiong al fontalai o le let to ngi oni la fonga let to ngi fo ia tiute e masini e whaarufale mai o mea whauwhale
o ta vale me uma mo mia el business vatuai la le a fo se manatu se itiltila ne pe ai le minsta i le tulanga le wa a fai night pe mawal tato malo e le tulanga le o le taape atu so soni nei ia ai o business o le vantau la ele to e fatto sina mai o le wai tonu le tunu ele mfaila o fa pe o se business e tau fatto sina mai o le wai tonu le tunu la o se fatuanga bat o le tule e AOKUSO leanga iai ia isi au fai business o me mai fafo e le ni tupe isi ai o mai o la faile o la to anga masani fa ale atunu pe o saina na mai lo tupe isi saina fai business isi saina matili to tele ia le au fai business ia mai fafo e te tonu le atunu ai a fai nai o tatu tangata tasilala na mea se i tilo lea iai e iai le tu tau o le tu lea o la toi o mai fafo mai mala tu tupe ai leo le toi o mai whaonga tupe i nei ai mai se o le ole i le nupi wha e ai talafu mai e po fal tupe ai talafu mai tupe e whaiela to business ai te tau na mai ala to ma mai ala to tupe o le si tu e tawai o na saili e maua le tulanga le tapa o whamaunga mai tātou whaltupe tūtono. E mawhai e o na maua la tau nei o lo whai e ni a mionga le tāwhiangai. Ia tunu i whafo no mai le whai sa mo nei. E whai matangata e a fia e me tau drugs. E taua na whamai o i o le lei tulanga ia. E iai le manatu le sa whalia, e isi la honga mua. E tau le whamai o i o le lei, e a business ia esa le retail, mai le wholesale ma le hardware. Ai sa le mea ta waile tūlea, e monopoly, e exercise e se tangata polisaina, e le ngata i na wholesale to retail, to whaiana hardware, a disadvantage ai o tātou tangata. Al mela le AOKUSO le toi tila ia o le mtanga luenga foilo ngafu malmele. A whai de wholesale. A whai de retail. A wako e kapa isi mea. Aisa, langa leo le a exercise single monopoly. O le a pulea atoa ia oloa, matau oloa. Ai whaingatai ina isi o tātou tangata o lo o tau mwhaifoi ta wātia e o lātou ainga. E iai le tūtāua o menei o afoi o le toi siaki o sitiseni o tangata e o mai. E le leo na siaki le leo lato sitiseni e ia si la fia le atunu ue o maiai o le si tu o le tatou lisi lea e tau on la whaleo whapitoa mo tatou tangata e leo tau manatu pena o leono ia lisi lea na watu o tatou FONO e le o fiai le tele le la sa no si sui i si tu nga business e tanta fiofia mo tatu tangata e tai pela o so tosi e tai pe o format tai pe o loia o isi tunu ai me se ko kwela e o ko kako so tosi mo tatu loia sa nga kala ko kwela o la fo ia la tolo ia la pui le tutuila ia fo ia awalava ni sawatu in tatu loia pon tatu accountant fatuni la to business i America Samoa
E fai fo i se tunu. Le lila ona se i kilo pe iai. Ia le mtanga luanga. Ele tulanga ia o me o lo fai i se tunu. E au fia i fo i la ma le autusiata fo mai. E fa pe fo i insinia. La to umane e taona tato titilo iai. Ia una ia le kau vai ele lisinga publish mai. O mo me lo ia la fai la to la ko practice la to officer. Se pe over el fasela. La fa yo lo ia. O lo winga. Ka ofi pe ia business ia mo tato tangata e ma wai foi la to se leni. Lo venga le fontalai o se al tato o tunu le tai sauta ia ainga ia ma le vo te loe le se me fingo fie po ia le minsta nga famia wa nga yo lo le minsta ko foi langa mai lo mai ai mai sala tanga foi le e fai la to fai o lo retail to fai la to wholesale ia o nga langa mai lo la ia fala velave au fai na mea ia le tulang fai ngata na ia la foto pe le PALEMENE mal capeneta fulisa ia le tofa le fautanga ia o le fai ngata na o tatu tunu fasauta ia inga lo fiong fong talai ia o le sao le ele tato a foi ele tato mta upu sa ta uale tu langa lea ele sia que tangata ne o me mai fafo i ma singa se ia rua o le eisa ma le eights e tawan sia ki pea a iaila ele a foi tu langa leo o fuala u fasaina se va mal mole lo fiong fong talai po feo ia le tulanga foi le leo o mato suanga specimen le na o leo mo sile malelua e masina ele mo mai ai ke wa mai me o ngofus ka kamling ia ngi me fale ko ia nga singa le a te langona le prisio le tom tanga luanga ia se o mai po femeo o ia le unga na me e te o te fialo ia tu le lila le la vele e la voile ele aisa pei ona maua mai e su anga ia sa fai tato ia mani al fono malo faftai lo fitangalo ia felan wa ia fautuanga ile ne voitu la fono fa malo fa so ile o fionga te tai o le tuangai ia o popona le to lo fitangalo va nga le na muli ia la usau wanga fa ilo ai tono le motel nei pa un meta tu tarsia tau manu uma ila tu sa fa tino ina fa moe fa malo fa so a o mo pela no na tele to tele ani si o le tato Fionga fong talai. ia lo fionga de minstao o le tiute ia se tu lai mai pola se va nga te fio Whaftai mo lea manoa. Ia sa tu usi ale. Finangalo le tai o le tuangai. Ai nei vaenga sa ta ua e fia mawai se langona. Tulanga le sa ta ua o pisinisi o lewa na iai. O lea iai me o lo o mai le o tiutea. Ea mo le silfia o le lavo matai tu uma. Lea ia se me o afo o ave fua ele o tiutea o lea. Fa ngā solo a mea uma e siaki uma. Ea mo le taimi. Na ia o ngatasi uma. Tangata uma o le tato o tunu. E mai sa lau fai pisinisi ma whalo lava. o ia fa malo fa ftai tele lava ele o nanga malo fa ftai lo finanga lo fa li o lo fionga ia e furi taimi fai malape o la unga e fa malo lon sai lo fionga le tamang tanga luenga lo fionga le mista tu sai o le vaenga o e sa no ia ia lo mo la vano mo si sui mai ta watu ia o lo to tele ni si o le tu mot ia ona la folo le tu pe si o le o ia le tu lai mai le sui a fionga le mista long lango ta longa malanga o le fia o le atunu. Sao noia.
Tai lau fionga whangawhitalai mole awanoa. Tula imale whalalo e tautala man mingao whatalo whailau fionga le whonga FONO. Iau whatalo whawhoi le fionga le teitai o le malo, fionga le pānmia mani. Sui pānmia, misi whoi o le marutau e o le kāpeneta. Nei whoi tua le malu sa whainga minstalangolang. Talo whawhoi lau fionga le teitai o le tuangai. Lau fionga le sui teitai. Ia teinane le tua au mafua malu. Sui mamalu uma o le PALEMENE. Nei lau fionga le whelau tusi o le FONO. Ia meisio whaurulunga o mtanga aruenga. Ia masa mo tapua ia le FONO uso le tunu. Talua iona o le awa noa mua mua ne o neitu malo. Ia o teilo le toi aso foi ne o le tatou FONO tanga. Ia e whatalo whai. Nona tūlanga au au te tele le whafonga tapua i mai o le tatou o tunu mai o nao se i o nei. Ia e meisio le tapua i mai o so mato i tu malo. Ia e fia whai lava foi sao le neitu malo e tu sa le tūla FONO lo. Ta oto i luma mea o na teu teunga. Ia whawhitai lau fionga ni minsta. Ia o lewa ta oto le forsanga i luma mea e tu so teu teunga o le tūla FONO. Ia e fia fisosoani e tu foi fiu e tu whatunga o lo titi. Ia wali tūla FONO teu teu o lo ta oto nei luma mea. O le ta ue nisio saunoanga le saunoanga le whaifia au lea sa tambua ai te sauninga ma le tatou FONO tanga le amatanga o le neiva i aso. Ia whaonga ina ile upu whapea o whawhita auli o su ia i rui tau. Ia ole wawai mai fo ia i la tau ei. I le lalo langi o whainga whawai po le tuo policy. Ia o rui tau o tau o awanoa. E whaiwhai ona whapea se fisosoani ma se motunga awha le neitu malo. Ia o awanoa e whaale le ia atili ai. Ia whaatinonga o au nanga mga aruenga. Ia awao tātou tangata. Ia e peona a vea maano liu o le wheau o le aso o lo tari mau mai o tātou whaiva. O le vaenga mua lava e pēwhia avatu i eise langona ma se tu alalo. Ia ai nei tu malo whawhetai o lea lava ua manino. Ia e pēwhia o nisi o fina ngalo le tātou reserve list. Whawhetai ona te ua le maua se avanoa o le nei tu malo wa lea la whaase i regulations i tu la FONO whaatonu tonu. Ia le whaatala noa ina. Ia me siro le ua maua le avanoa i tonu le mauta FONO. E ina isi vaenga pena sa ta ua le tātou presiti. Ia ai ua sa ua fo inisi o fina ngalo sui. E paulesi vaenga le tau matu le talo sanga i lau fionga le minista pe a whaitau ane ai muuma vea. O le tūlanga fo ile ai wale nā male la ina le o mai o whai pesinisi mai fafo. Tūlanga le o le tu SSA ina o motels ma hotels. O le tele o whai pesinisi ia mai fafo. O pei o leua le lifai i motels. A ua whaatuputupula ia fo i social issues fo ia tupu ma le taimi nei. Te longona le nā male la ina a tō wanga ia tu. Ia e whaatua al pesinisi te ile o whai manai potu. Fo idea manai accommodations fo idea pe tolu pe wha pe lima. Ia e mana ia fo ilea e pei o le palolo mua fo idea o tala i titia te whaalongo tu e whamatala me le tio e whaautu e sua maria ni wati. E pia mana ia mai fo ile le vai. Ia a ona tu atu. Ia tautu atu whapena ila o fionga ni minista se tu alalo tasi na business. A mana ia whapeo mai investors fo ia mai fafo. Tu uilunga le level fo ile o hotels. Le nai ia ai whaavanga vanga ia nai vaenga la iti nai pe nai accommodations ia manai motels. Ia wai fitau i le manai tamari i o le tatou watunu wai pe e whaalava fo ile le whaato whala inga tu mamau ma le alofa le whaatino inau. O nai vaenga ia, o lesi vaenga e avatu o ili whaafitai lau o whionga di minista e tusa o teu teunga pe whionga maari e le saunoanga le whionga le ri palemia. Ia, o leo tau whaamana e nae mai isi o vaenga ia e whiso o tai e maisi matanga aluenga. Ia e lo o au whio o mai tonu le isu ina le ngata o certificate. Ia e whapei fo ilao le immigration fo ilea le isu mai le temporary residence. Ia mo le investor le o mautino o ia le ala alu o le pisinisi. Ia wai e pei fo na maali e nisio saunong. Ia ana saun nei o le afo o le investment. E ka ke la kula whaka o merke paps rua tala di mai la wal. Ia e pei o na isi vaenga na e whaftai lau whionga ni minsta. Me se fo i ole whainga malo. O leo mo whai ona tue teu ia le tūla FONO lea. Ina ia mawhai ai ona nga i tonua ia le pisi nisi le mafua anga na ndesi tala ai matalo sanga ai le investor lea. Ia i le whaatinonga ia inei o le si vaenga
e va to for fa time va to tu ala lo ale fo ale nei tu malo o le wa ia le malo si anga le wa ia nei va enga i o tau fa mana na lai titi mai ina ia mafai ona maua le ava no le au fainga luenga e fa tino ila la to nga luenga e le ngata ila fainga luenga mtanga luenga o pisinisi mala ala manuia malipa a oisi mtanga luenga al malo e nai tau sanga to atu sau tasile to atu nga tasile fa fita au sa fa ngai fo mal official fa no mer fa mawina ile fa tino ina ola nga luenga e nga ia to ia fa mo mo fo ia mai pisinisi a wa fainga fa vai ia mata yala tatu malo mo na tina e fainga ta na fa matu mai ia fa mo mo ia ma fa mtalanga fo ia pisinisi e fa taila o fionga ile ni mista ia wa mafai ona sila fo i va enga ia wai ele ngata fo ia tama o inga ia ile tupe ia a o ta u fo ia fa matalanga ia fa mo ia mo nga ruenga fo ia nisi tu tino tatu malo ia wa ia le fautu ina tu langa tau le tama o inga o le si va enga e va tu ile tu lalo ia e se mai tu la fono a ona isi va enga fo ia pe i tu la fono teu ma si va enga fa pena i le anga ia tu ole o fai pisinisi tu ai no uma fi anga pesa ava tu fo se vai i tatu prisiti ole mana ia ole anga ia tu e monima fa ma oni saunoang e tau ngo fie ai ia fe fa tau inga ma olo ia au te fa tai lo fiongan minsta me so tatu malo o tau fi umaya awale upumoni ai pe na mari upole tu no upu fai matua ele ole taimi nei au tai au ele ole la waman au le fa amuli watu o te vai rupeina le saunoanga le fionga le minsta lango te manatu ia au leo tatu o mai o tauna fai sa tatu malolonga manatu foi fa au ngase mai le uli sa tali ai lo to sua e ile manatu no fo la fata tie ese ngaluenga fono fai tu la fono mo lana malolonga o le uli